Sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Igama lami nguSithembiso umfana le enquthu kwaNgobese. Kodwa namhlanje ke sila emakhaya sizodingida izinkinga esizidingitha ngenhloso yokusiza, ngenhloso yokuthi abantu bengayibulali, ngenhloso yokuthi abantu bengahambe beze beyobulala abanye abantu. Noma ngenhloso yokuthi abantu besizakale ukuthi lezi zinkinga eziphethe bona nomunye umuntu mhlawumbe lapha ekhaya imphethe ngoba ngihlezi ngisho ngithi umuntu nomuntu uneyinkinga zakhe. Nami ngineyami inkinga nawe neyakhe inkinga lapha ekhaya noma la ubukela khona uyafisa ukuyikhuluma mhlawumbe uyasaba mhlawumbe ubona ukuthi ihlazo mhlawumbe ubona ukuthi bazokuhleka ngoba vele ngeke sikubalekele ukuthi abantu mawubatshela inkinga zakho abantu bayahlekana. Kepha namhlanje yazile ukuzokhuluma inkinga zami noma ezakho noma ezasestradini noma ezasesigodini. Sinensizwa la ibhungu lisibhalele lathi cha nalo liyafisa ukuthi ligonyuluke ngenkinga esilikhungethe elithi njalo malilala licabange yona malivuka futhi lenkinga isuka emqondweni walo selithi cha alizoyibeka la ebandla sithemba ukuthi nizosithakazela lesiqephu namhlanje but ababukeli bala ekhaya baye bengithethise bethi ngikhuluma kakhulu angivele nje ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ukuthi ufike nathi uzohlala nathi la. Ngiyabonga ukwamukeleka kakhulu but ngoba sengishilo usibhalele uthi cha bafethu ngifisa ukuthi ngihlale nani ngikhulume ngigonyuluke kwenze njani uma ngingabeka udaba lami ngezinye zeinsuku engangiyoqhetha nje kwenye yeintombi zami la engisanda uyishaya neyami isayiduka ekhaya ngathi ngisahamba ngasekhaya kamakhelwane ngabona omunye wesifazane ngeke ngize ngimdaluleke igama nesibongo sakhe nesibongo futhi samakhelwane ngeke ngize sidalule ngathi mengimbona ngaphezulu wayengaqokile definitely wayengaqokile because la izansi wayembethe into encane uma ngimbona eduze nesibawu uyaphanda ekuphandeni kwakhe kunezinto asifaka phansi wezikhamu ngimbona nganika isikhathi sokuthi ngimbukisise ukuthi wenzani wayenze lento so ngabona efaka izinto lapha phansi ngoba wazohlela ngezansi wesibaya futhi wayela ngakhona la wabese ngibona uma esebuya ezansi wesibaya esethi uyoya ngasendlini yangenhla kulomuzi so wayesengibona ngoba nami la ngangikhona ngisendaweni vele sobani ngoba ngangibona umama engimazi so nginembuzo ukuzibuza ukuthi lo mama wenzani so shuthi mengibona lo mama eseyabaleka ekubalekeni kwakhe so nami ngase ngihamba ngaqhubeka ngaya kweqhethela ngayixoxela kancane ke lo ingoduso yami ukuthi hey man ngibona uMasibanibani wakasibanibani wenza u1 no2 no3 no4 lapha alright angitshena ukuthi angayitshena umuntu ayikungishiseke phakathi kwami ngoba emva kokwenzeka leyo nto leyo ngithi emva kosuku wafa inkomo ezimbili kulowo muzi loyo wakamakhelwane so ngase ngithi ayingeke angingathuli nalento mangiyabona imfuyo yakhona ilimala ngento mhlawumbe ongenzeka ulento engangiyibona kwakuyona so ngase ngiyakhona ngase ngifike ngibatshena ukuthi hayibo ngabona isibanibani wasibanibani la enzu 1 no 2 wakwenza la washo ukuthi kanti enye yabantu bakho omunye wabantu bakhona wabona lo mfana okhipha inkomo ukuthi ngathi ngimbiwe lapha kodwa wanganaka so ngase sibayeni so ngase wayese bese ubaba wakhona seyahamba ke izinyanga ezinike wayese ufuna ulwazi wathola ke uma bamtshena wase bamtshena ukuthi no ngempela ikhonto esegcini kwakho isendaweni ethi senhla wesibana sezansi wesibaya lo muntu wethu uyenza into enye wayesethu uyenza ngasekitchen la kwakuzobhubha khona abantu then lo baba wayesebiza inyanga ke sifika iyagumba ke yes hayi ngiyakuzwa bafo futhi into emnandi mokhulela emakhaya ngiyaqonda mina ukuthi kwamakhelwane kusekhaya yes ma umfana kwamakhelwane umfana engekho umfana wakhona uyakwazi ukuyosenga khona mawubuya nezinkomo ubuya ngeinkomo zakho futhi magqezwa amakhelwane ubuka awukwazi ukuthula impilo yasemakhaya siyiphila kanjalo leyo ukuthi umuntu unaka indaba zakhe siyifunda khona la edrobheni uyambona bafo umama eganga kwamakhelwane umama komunye umuzi futhi nawe uyamazi naye ngicathi mayekubona wakubona uyakwazi lento ade yenza usuyabona ukuthi iyalimaza kwamakhelwane noma ade usuthiphisi ukuthi thula ungasho kulutho wabasiza kwamakhelwane mhlawumbe wayesazobuya bebhubhe hayi ngiyakuzwa impela bafo kodwa manje inkinga ikuphi konakalaphi
usuboni ngoba phela usizile kwamakhelwane? Inkinga yami ke kayise ila. Nginenkinga ukuthi number 1 angisabulala ubuthongo, angisabuthi qotho nangelilodwa ilanga. Since kwafika inyanga yazokhipha lezi zinto ngoba yafika inyanga afika sikhipha. Okwesibili emadlebeni nami kunezilwane kunabantu abakhulumayo but kodwa ulimi laba liqondile. Number 3 ngeke ngivuke ekhaya uthi ngihamba ngilele kwezinye ikhathi ize ngicine ngiphapha amaphambu kwegceke lalowo mama loyo engithenge ngize imdalule. So lento iyangilimaza kakhulu ngoba even nasekamerweni kumama akusenzeki akusekho ukuhlala ngokuthula empilweni yami. So mengingaba khona umuntu oyinyanga nongaba ongangisiza ngoba emakhaya ngihlalile bekunzima kakhulu emakhaya. Sekungconywana la eThekwini ngoba sengiyakwazi nani ukulala noma usuku olulodwa kuphinde kuvuke. Nakhona futhi la eThekwini ehostel angisakwazi ukuthi ngibe nale anginalo le peace. Sengiphila ngeinyanga ngabodokotela. Yabo. So manje lento iyangilimaza kakhulu mfowethu. So ongaba nosizo phakathi kwami mfethu bengingajabula kakhulu because sengikhathe nami ukuphila lempilo engiphila and ngifuna ukubuyela kule yampilo yami engangiyiphila before. Ngoba ngeke ngaba nomqondo ukuthi nje vetane ngithathe uncelemba vetane ngombulala lo mama because lento inje ingenxa yakhe. Ilokho. Hayi kodwa bafethu wakhanda abathakathi. Hayi ngeke. Mawuhambe bantwini ngoba vele usuthi sekuthi ithatha ucelembe uyomgenxa uyaphuma vele lo mama uye vele. Mfowethu noma inini noma ikuphi kusho ngaya kwesidla imbumba sithi mesifika nje sivitane sibeke nje ngo sithi ngibona umama owambona kwakuyisebusuku bengamushoki igama ke bafo isinqumo sakho sokuthi uzukhulume ungakamgenci ngiyasibonga ngoba umthetho wase South Africa uyinkinga uzomgenca uthatha udilika tshela kodwa yena kubhlungu ukuthi ngoba enza lezi zinto azenza kuwe alikho icala lobuthakathi kuye kuthiwa linabufakazi ayikho into ezokwenzeka kuye kodwa wena mongamenza okubi kuningi okuzokwenzeka kuzoboshwa siyabonga nje ukuthi awukakenzi lutho bese ke la ekuthenini ngoba usucacisile abalandeli bethu bethanda ukuthi kube uwosho ukuthi ufuna kwenzakalini ngoba usushilo ukuthi udinga umuntu ongakusiza uyeke ukuthi njalo ungahambi ibhedlela njalo ungahambi inyanga mhlawumbe ongathi mase kunika akunika into engakusiza ukuthi noma yini lo mama akufaka yona ngoba phela kuyazama ngizokuthiwa khona oduka ngezwe iningi izinto ezenzakalayo kuthiwa usibani bani wavela wavuka akasatholakali yabo kuningi okuye kwenzeke inyanga nginaba abafowethu abanokuyishuthi inyanga nathi la e-channel sinazo sesiyishuthile sizozama ukuthi sikhulume nazo mhlambe zona zinamakhathakhatha sizozama abantu abasontayo mhlambe namanazaretha izayoni abasindisiwe abakhulekayo ngayo yonke indlela ngoba mase enye izinye izimpi angeke kwazi ukuthi yini ezokusiza umuntu unokugula uphuza imbiza mawugula kuye kuthiwa phuza umchamo wembongolo phuza umchamo wenkomo geza ngemsimbani yembuzi uthole nawe usulaphekile ungazi ukuthi yini ekulaphile ngoba namanje ngenza ukuthi ukhuluma nathi nje usuzosinda ngeke kwazi uzogcina ukuthi ngayisiza ngaya kulabo abafana be-TV ngaya kubo ngasizakala kanti mhlawumbe umuthi ogcina ukusebenzisa mfowethu osizweni ngingajabula kakhulu into engifisayo nengihlukumeza kakhulu yabona le ndaba le ukuthi kude kukhuluma abantu nokuthi ngithi mengilele ngiyitshena ukuthi ngisesendlini anisengaphandle mhlambe nakusasa kuzogcina sekuthiwa yimina umthakathi so mengase kube khona abantu abanjenganalabo abantu basho ukuthi no bengangisiza so lokho kungangijabulisa kakhulu mfethu sekuphele kusho imali kwasekhaya inkomo zihambe zonke ngoba lento mengaphosisa unyaka wesithathu lo bezama ukuthi ngibheke kwasho umsebenzi wethu wangiphelela yabo so manje lento ikithanda ukuthi ngiphathe kabi kakhulu ngoba kuphela wazi waphela usho inkomo yikababa ebezama ukuthi afethu okuhlula amadoda kuyabikwa futhi mina nginethemba lokuthi ayikho inkinga engasolveki kuye kube nzima mase kukhala amadoda
siyacela ngaza kwethu ukuthi umfethu asizakala alithole usizo ngoba hayi bafethu iyodwa into engicasula ngobuthakathi. Angazi ukuthi bona umuthi bawuthenga ngamalini, izilwane bayithola ngamalini noma bayizingelaphi. Kepha into engiyazi iyodwa ukulapha ave kudura bafethu. Umuntu unoza kuthiwa ushawe istroke elaphe kuze kuphela u100,000. Kazi bona abathakathi bayithola malini imali yokuthenga imithi abathakatha ngayo. Uma kukhona abathakathi abakhona abayibukayo le show na kubo selicela usizo mhlawumbe bayazi bona ukuthi kuthakwa inani kuze kwenzakala lezi zinto ezenzakala kumfowethu bese tshela ukuthi iqhaqhwa kanjani singazi mhlawumbe simosha imali kanti into engenziwa mahala. Makukhona ke inyanga sicela usizo ningasiqoli bafethu umuntu ethi hayi wozani kimi mina lento ngizoyenza ngo10,000 kanti ninasiqola umfowethu uxakekile ngoba esho ukuthi nezinkoma ayisekho udinga usizo la ngempela. Makukhona abazi ukuthi usizo singalitholaphi siyacela bafethu okwamanje bafethu emotional nakimi le ndaba umfowethu masekhala iyangihlupha kakhulu. Iyangihlupha futhi iyangidlula. Ngizocela sivale ishow namhlanje niqhubeni subscribe ni share le video izozifinyelele mhlawumbe kumuntu ozomsiza ubafo usiza alithola. Bafethu sibonga support enini eMakhaya TV niqhubeke njalo nisibuke nisiphi iyali nisipha zona nathi soqhubeka sisize la singasiza khona engakusho manje nje ngithi bye bye lapha emakhaya.